Non malom ni jang karbiang long arlo asamala scheme pen kedeng pona to wara long le pata ke do tum tami compensation ke long dun dia tum topik la silen compensation ka chelong vek je aphan long le pata ke do vek ka tum pen dongka mukam circle office a ARO arideng tok jeralo kapajordam labangso asamala scheme pen kedeng pona to war ka selam pon jelong pinnang an arara tumke amithang along le ke kondundu poi phit satame land compensation ka chelong bang bia tumta dolan Bangso land compensation kachelong vek je aphan inut rara sai claim bangphu Krishna timung aning ke me pen longle pata ke dodong pen compensation ke long dun dia tuma phan pangrum si tokjir alopen Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long hanga phan panong si dongkamukam circle office along ARO longbini ingtiari deng pipa jodamlo Land compensation of Putha, Kidamtang Porahut, Karbing Long Autonomous Council CM, Dr. Tuliram Ronghang Pen Kaning Jeponke, Asamala scheme along Jongsi, Kumarni Long Leapata Kiduatum, Land compensation Kilong Dundiatum do Purote, Tokjira Lopen Nilipan, Nang Pachini non Pateng Pensi, Land compensation Kachelong Dun Mangvia Raratum, Tokjira Lopen, CM Dr. Tuliram Ronghang Pan Panongsi, ARO Arideng, Tokjira Lo, Ipajoramlo. Jong si do pulong te nilifan tok yul penang pino ni exonen po nona ko ke along le ke do abang pho tum ni long wang we pin lang la pen ke ni le arjulong le pin lang ni tum long le dolo ni tuma samala ke pon do long tang kalong le punon ta complain na we pin lang la si jong si mani do pulong tok yul pen do pulong te la bang ke ni exonen po Longle pata ke do vek pen compensation ke long dun de der arara tum pen kaning je pon ke niri to methang along le pata do dong pen tangka long le pulote to war nang selam long le pusi lam the jepak lang pon ni tum long le pata do dong dong tum ke long de ten yakti ni tum compensation aphal pila ero long la pen sem sa tum ta matapon pusi arang tum apanda chun ni la pen yong si ni tum la sa pota do dong pa yung si apoisa sa paisa lang pisek the kulong te ni tum long le pete tum ta long le abang ke mo pipi ke siksak upo Land compensation chelong vek nang ji polong ka cherap dun vek rara cyclem bangphu Krishna timung ang ton pen ke thanalam the non ritum arjupon sinam CM sa advisor teng pen je non asamala injika area lo kilong lit an kota dodong tumpan jong silong delang compensation plote complain leta dang pini ojoine pinitum beneficiary doan kota dar doan pen litum tak serkep pindak tongkar beneficiary long erosar pani pini complain tar pajir pon dongka mukam pen wiki be Karbing Long Lai